raki kula Gusti, pebeliaki ketunya kula Gusti, sekecek Gusti, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kula bekal ngelakonan nah bareng-bareng setek lakonin ben badan kaula, yakni daripada amal-amal saleh. Ya Allah, kula ni kabilan andi kesempatan banyak, kula andi kesehatan tak sakit, keng kula ternyata membuang-buang bektoh, membuang-buang kesempatan, padahal nikah ternyata raja kencerna beramal sesoleh. Rabbana akhrijna, ya Allah pekeluaraki Gusti, pebeliaki pole Gusti, cek sia-siaki amal. Nah, sekecil apapun amal soleh nah, kene engakna pak mun ki anya ma amal sesoleh cek sampai sia-siaki. Karena kula ben panjenengan taoning di meridon Gusti Allah taoning. Mungkin ning perbuatan yang kebi sampeyan nek reme ternyata nek ridon Gusti Allah. Walaupun hanya sekedar kelaban muang pakoh ning jalan, muang durih, muang beling seber ning jalan takok kening yeda orang, dadi amal sampeyan. Salah letak muang pakoh dadi cer-cer pakoh nah, malah kempo seban aku. Mula kempo saya tembel kabeh. Cek ngeremnya ki amal sesoleh karena bisa jadi amal sereme keng cuma ternyata amalnya keternyata apa bederidon Gusti Allah. Imam Ali Zainal Abidin adabu innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahtagir min ta'atihi syai'a fala'allahu ridallah. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nyimpen dek kekeridona esempen bedening perbuatan taat tah seorang hamba, maka cek remeaki, cek anggap remeh, cek anggap kene, cek anggap enteng perbuatan taat sekecil apapun bisa jadi bareng sereme gila ternyata nggak oleh ridhona Gusti Allah. Walaupun sekedar kelaban mesem ka orang, apa sih beran mesem? Cek mesem ni kayak catat amal ibadah, kebagus ni sampian. Letem bang motor manja aja menembung. Ngut merengut melolo persis biburin aja, akak cirikat. Nyoteng, nyoreng terus. Tak katelak wajah berseri-seri nah, tak katelak wajah sumringan nah. Walaupun sekedar ngak nikah, mungkin nikah sedeti amal saya na sampian. Kimun nyanda orang sakit cok sama kulai sama anak toh kan bodoh hadis saja. Tabassumuka ala akhikal muslim sodakoh. Me sama kakek. Deki. Me sama kakek. Dek tre tanah kakeh sepada Islam mah aneka catat sodako. Kengca adan temun sambian nyanda orang sakit, beda orang minta bantuan, mesemet do. Walaupun catat sodako, orang sesake ini ketak butuh mesem, butuh obat, tak butuh mesem, butuh obat. Cek remeki perbuatan taat engki karena ni kesepen tapi orang-orang selamat teh amin tadaka Allah subhanahu wa ta'ala kelaban suara sepaling teki minta beli pole ke alam dunia untuk ngelakonin amal sening amal kele ben andi kesempatan keng tak kelum ngelakonin amal saleh dari menjawab Gusti Allah. Da orang-orang syacereng syalung kelung kelak dari menjawab nak Gusti Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah ria tak kelem ngalak peringatan? Apa sih datang dari engkau? Banyak orang semaengak de kakeh. Baik kelaban nasihat, kelaban ceramah, pengajian rutin, pengajian umum. Apakah kita tak tahu? Apakah kita tak ngeding, tak ngerasa aki? Awalam nu'ammirkum, apa engkau tak melajang umur dak kakek?
pelanceng umur bi Gusti Allah ku lebih sampean nika. Pelanceng ki kurang lanceng tak umur sampean nika. Lebih seket lema, beri sibitek lema, bedem sibitek lema ria. Cembole aki bi Gusti Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah anda tak pelanceng umur bingko dawuh Gusti Allah. Umur dari balik sampai makin dia berapa kali hatam Al-Quran. Umur mulai balik kula bermanjenengan ni ke sampai kan makin berapa rakaat solat duha, berapa rakaat pajang malam. Jangan jadi banyak lopan ada ke Gusti Allah. Umur buang tak bisa jawab. Waja'akumun nadhir. Apalah tak datang daban peringatan-peringatan. Baik lebat nasihat, lebat ulama, lebat kiai, para habaib, para ulama, para kiai lah pada maingat kapi. Waja'akumun nadhir. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandik julukan Al-Bashir An-Nadhir. Tak ring datang daban Kanjeng Nabi sebagai An-Nadhir, maingat ka kaula panjenengan tentang dahsyat kiamat, dahsyat neraka. Waja'akumun nadhir. An-Nadhir kak dito banyak ulama bersadabu An-Nadhir asyaibah, tua. Kaki oban je tak ring peringatan dia. Cek dah mengoda. Latauhuah. Peringatan lebenya ki ngerotoy. One ngerotoy. Bene karo coplak ngerotoy agrebek. Mata le mulai rabeng. Gus Muhib mek aja tambah tua. Bene tambah tua matan semua rabeng. Salono tak pate santak, bene tak pate santak salono kopeng semua belet. Lah ni kampun dateng pon peringatan ke panjenengan, ari peringatan ria. Waja'akumun nadhir, umur tua peringat teh. Oben peringat teh. Kero keltop peringat teh. Demak je lah kero. Lah keltop demak top. Ngeding top. Benet top deh ya kel top. Mon top deh ya ki ngodo wah top nak kanan top roh. Mon top je bersingkatan aja ber kel top. Ya subat dari mun pidato nyaman ikat singkatan kitan seneka almarhum tengkitan tretan maksudnya. Mun saya tak tahu ngaku bemetan setan orang deh ya. Pola sampean berengolong dah matop benih top deui ruah. Makna nakel helekel top. Cek pati mandeman, cek pati ajar gelejer tekuk tasbih nah, baca Al-Qur'an nah. Letak ngaten lah saapalah sampean apal apa sampean. Mumpung kita pati sarekel top pah. Nikmat sehat nih kah? Ngode ni kan nikmat. Deki mula tua tanya ki dek suatu hari tanya ki tanya saja mumpung beda deki buja tanya ki. Dharma bilan kaki ki ngode no. Obu cerita ki ngode mon bilan le ki ngode no. Cegung sangar cegung kuring. 5 menit tompas. Mon setia le wes situng. Ekakan kanan kekek kanan buru kacer kekek kacer buru kanan kambing ngocak awas ya ngawasin cegung bolan teh geni mon bilan kok le maca Quran je sajus ben malam bahkan kok kadang setengah juz je ki bene apa 15 juz setengah aring kok kelar mon setia kepelengen belerengen. Mon bilan kok olahraga senam pagi le aduh mon setinggi jeringgi endem aja lah. Tanya ke dek suatu nih karekastan lah. Durung akhirat lah. Paham iki? Oleh karena Kak Dinto kau lebon panjenengan ampun banyak peringatan baik lebat lesana para ulama
lesana para guru juga ne peringatan secara langsung di Gusti Allah sakit peringatan mangke nosom virus apa waduh mak tahu cek lah tahu kita virus corona virus benih colok nah benih nih kesedaja peringatan dari Gusti Allah waja'akumun nadhir penyakit pun nih keperingatan dari Gusti Allah karena manusia nih ke tempat penyakit al-bidar qoblal fawati innama anta urdatul afati badiruhunna qobla an taqtu'anka dunal khutuful mamati dabunal Habib Abdullah Haddad al-bidar qoblal fawati innama anta urdatul afati manusia tuli pebenter sampai tak melo ngelakonin amal sebagus karena manusia ini ke tempat penyakit manusia ini tempat beda dokter hewan beda yang tak banyak sebenarnya ada dokter orang spesialis mata spesialis telinga beda hati bagian dalam bagian luar bagian tabu bagian orak bagian tolang spesialis apa namanya saraf spesialis wabuh jodoh rumah pangeran sengabai alat nih ketinggi orang seorang rela tak cukup dokter situng bu spesialis ruak bagian dalam bagian luar bagian otak bagian mata bagian kopeng subhanallah kebesaran Gusti Allah ji apa nasi eko orang ibu pangeran mau tambah tua tambah tak ngetela tambah kero beda rem cek saking keneng umur pambu nyaman tanggi ambu kan segemik tok lah Pak Abid deki semua to buk ngale boleh telo polo tak keneng wa apa umurnya ajolan terus pada BS batu yang kui ST yang kui sirup tetep ngaing nek nyaman es umur yang kui jalan terus tetep tua tak harus tak tua mula tua nyanyi deh iya titik keluar yang mata ngaing ngetok kodung ngel deh iya aji aja lak mula tua tengah sampai keling moro sambian arah apa mek nangis bener nangis keng mata keluar tibi le Allah mula tua cek nih ser toju cek je tak bisa medeng ngetok bekal daya kabir ya bekal medeng paham ki mumpung durung ria ki berdekaren umur gunaki mumpung kita masuk ke Ramadan makin Recep terakhir laku Rebu tanggal situng makin neka laku Kemis malam Jumat neka tanggal situng bonan Syakban korang sangat korare bulan pasah Masya Allah Engki berarti tambah tua sambian paham Engki oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kolmul jaki orang-orang sining alam akhirat gelak apa saya pengen tapi Gusti Allah karo minta balik tok yas'aluna ar-raj'ata ila dunya liya'malu ghairu amalihimil awal mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raj'ah minta balik bener yang bini minta balik ke salake bener rujuk ria bener mun karo rujuk ria kending alake boleh arujuk minta rujuk ke dunya minta balik ke dunya tak bisa Gusti Allah jawab awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar apakah engkau letak melanjang umur dek kakek waja'akumun nadhir taring la oban kakek taring lagi ro keltop alas nak apa boleh lek beri kesempatan bunyak semak pengajian semak kiai semak ulama apa boleh kebi alasan tak bisa fama lidzalimina min nasir orang-orang yang zalim engki kak dito orang saya tak gelem ngelakonin amal-amal saya gelek
maka bi Gusti Allah tabaraki fama lil zalimin min nasir, ada sebisa nolong pakai nang akhirat kecuali amal. Nah, amal ni ke untuk kuliwi sambian benekan ku orang lain. Mater muka rabuna kau leban mancenengan hadir kau leban mancenengan ning majelis nikah catat tadi ning Allah Subhanahu wa taala tadi tambahan amal ibadah saya keterima. Amin Allahumma. Mereka nak jaga kesehatan ni, jaga umur ni kecek wang buang guna aki kelaban perang se manfaat. Idza kunta fi ni'matin fara'aha fa inna dzunuba tuzilun ni'ami wa hattaha bi ta'ati rabbil ibadi farubbal ibadi sari'un nigami. Idza kunta fi ni'matin fara'aha, mun kuliban mancenengan lebri nikmat yang Gusti Allah fara'aha, jaga nikmat nika, karena banyak orang yang seterus hadir ngak sambian nika. King tak bisa hadir, tak norok ngat, tak bisa ngaji karena lah sakit, karena lah tua lah tak mampu. Banyak orang yang seterus apa sah, ternyata diberi penyakit tak bisa apa sah, mumpung diberi kesehatan fara'aha, jaga. Fa inna dzunuba, karena saung kuna dosa penikah tuzilun ni'am, karena saung kun dosa bermaksiat nikah bisa menghilangkan nikmat. Wa khuttaha bi ta'ati rabbil ibadi farubbal ibadi sari'un nigam, langkahkan kakimu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atengka aku leban mancenengan soko nikah atengka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang benika paki nang akhirat langsung bekal esek satine Gusti Allah Subhanahu wa taala gara-gara atengka demah atengka ke tempat maksiat. Ontong sambian sa atengka kulaku dari compon gula atengka menuju majelis rebuan kulaku benika mater muka pada lancung umur sehat wal afiah. Amin Allahumma. Jaga nikmat nikah bene jaga bi obat meloloh, jaga jangan sampai maksiat dekat Gusti Allah. Berarti mon orang aja gebi obat secara zahir, jaga secara batin, fara'aha, jaga nikmat nikah. Mon sambian andi kenikmatan searoba kesehatan, jaga. Bi silakan nyari obat, jemuh, suntik, apecet dan lain sebagainya. King jak lupa fa inna dzunuba tuzilun ni'am, karena saung kuna dosa nikah bisa maelang dekat nikmat-nikmat sedari Gusti Allah. Karena kulit mancinengan kita oneng dekat dosa nikah, kita kenal ke dosa, cek saking kenal ke dosa sebagaimana sambian kenal ben oneng dekat racun, tak kira ndak sambian ngenom racun, cek ngenom semak tak kira boron sambian semak kah racun, karena tahu cek racun bisa mati. Ada buah kitineng ulama ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Engkau ngetela dek dosa dia bisa matein ka ateh. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba, kang kui orang-orang sing ngelakonin dosa pahina bi Gusti Allah, dunya pahina durung akhirat. Nikmat bakal elang kalau ngelakonin semakin banyak dosa. Oh gitu. Arwah mabuk pun ada mak jan sehat jan lempok hidurung. Deki mula perdosis, mula kebanyakan betul-betul, ketelak lah penyakit kita. Durung akhirat nih kah. Oleh karena itu kesehatan nih jaga, tetap usaha, enggi usaha ada remah. Cek pate, napa nyaman banyak omong luar, kalau nyaman lah sebiasa nah sanrasan ambu istirahat geluh. Takut kena penyakit. Takut kena virus ni kan gi? Ya virus corona, ya virus colok aja boleh. Saya tak buambu, saya ngomong orang. Cepat keluaran di bungkol lah. Engki gula-gulaku. Ketamoyan dari Pamekasan, Madura, Meburung. Polan kena virus kerpek, mon virus kap dihaja burung sengoko sare depor. Le virus kap biri arwah Meburung dari Singosari, Meburung. Kelak pusopu dari Pamekasan, Meburung. Aduh sompeki yang kau mon Meburung kapir ya. Burung syak telah senare dekir ya. Tapi insyaallah mantar muka pada selamat enggi. Karena kesehatan ini lebih berharga, kesehatan ini lebih berharga. Dunia neka ada penting namun penting aki bareng sehat. Berapa larang sehat mulai sakit tahu deki.
Mula takleh mulai dari rumah sakit, oh ternyata larang sehat ya. Deki mula ngakui dia oksigen, assalang cerek kaki deki. Mumpung durung termuka pada sehat. Dadi neka debun Gusti Allah Subhanahu wa taala nyeretaki orang-orang si acereng ning alam akhirat. Tapi pacereng gelek percuma. Tak bakal menghasilkan napa-napa, bakal sia-sia sebab ada olen. Nah, mumpung durung acereng mangken tak berapa lah. Ya Allah, kula banyak tu Gusti. Ya Allah, kula banyak salah ben lopot Gusti. Mun acereng mangken, ya sak acereng dina, acereng dina ngaku saben sampean. Mun acereng deki bungkona. Ya Allah, senekel. Mun akhirat acereng percuma. Mumpung durung acereng dua kali. Ki bayi acereng, mula tua, mula akhirat acereng boleh. Mun cereng anak bayi, orang ki betah. Areng cereng anak bayi gabit lahir acereng areng cereng. Betah king mun pacereng aku ning akhirat. Hah? Termuka titik ilmu semanfaat. Amin. Termuka pada selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.